ngai thatu hai in reng in chibai thajing ni hne pathen ni sang ni som ni Chanchinthar team tu Rebecca Fairim Amasan Chanchin Langsar Zol hai GNM School of Nursing Conference Hall IB Road Hilltown huna training nei ani tui chaphai la ya lo nei tu hai ta dinga hri ding poimo Manipur Chief Secretary Thar Manipur Trade and Expo Center COVID and Kolna huna khumsang khat theina dinga indong tum Samach Wadi Party how to hunle Rajya Sabha member Nilai Mek Pu Amar Singh Singapore Abaural Delhi Deputy Chief Minister Manish Sisodia in Union Home Minister Pu Amit Shah ko ma lekha athon Punjab a zuthalo don leya Shingna Chan mi somret pasari antlingta DSP pani SHO pali le excise officer pasari ansin sukto pek tu hin chanchin kim changlemin Thajing ni khat sang ni som ni Zani Zingdar Somle Achanve Khan GNM School of Nursing Conference Hall IB Road Hilltown huna Induction Training for COVID Care Center locally engaged staff the program mangani COVID Care Center a sin thodinga interview a hlotling hai mi som ni pali hai chu Dr. Pathum hai in training an pekani Dr. Vumchin Pauton Singh CMO District Hospital le Dr. Romeo Sanate hai in program ke choina le in mail read na hun an nei zo in training chan ngalani a resource person Pathum hai Dr. Thanglom Lal MD physician in signs and symptoms of COVID-19 ti thupuya hrila Dr. nga nei kim haukip DSO Chersanpurin COVID-19 epidemic and dynamics ti thupuya hrila Dr. Jatin Singh in COVID care and management ti ahril ve thung Program hi District Health Society le National Health Mission Churchanpur hai hui hotna hnoya nei ani a mating pe ya society in thatting ma ason theina dinga bot sai ani ang hrimin trainees ha hin taimak na le ti takzata ansinan hung tho hi ebe sei ani Thajing ni khat sang ni som ni suna Directorate of Agriculture Government of Manipur in Thusok asim danin Manipur a lo nei tu hai ta ding in tuilo Lelet haya thil hring le buhri a umchun an rang thei anga Agriculture Department hai in hri tir ngalding in Thusuk an sim changpui ngai hai chun a hnoya phone number a hin ingtik lai khoma ko thei jing ni in department Churchanpur chun a hril sap chonga big theina 8837 052 485 le 9612 721 533 Agriculture Office Tuibong Churchanpur Hmar Chanchinthar hi phone number a hin ngai ven theijing ani bok 9856 247 077 Pu Bhavnanda Sharma Under Secretary Manipur Sarkarin Manipur lar sap minga janisun thu an sudanin Dr. Rakesh Kumar IAS tuta Additional Chief Secretary Sinchal Jingchu Thunok umma pawadinga Manipur Chief Secretary Sinlo Chalshi in charge dingin arot Dr. Rakesh Kumar hi kumsang khajaku somrit parita IAS ling ani Manipur Chief Secretary hloi Dr. Suresh Babu chu zanikhan asina in thok thangso in alo chol taleya hing sin hi sarkarin asim rel ani Department of Information and Public Relations Manipur in Thusok asim danin zanisun thajing ni khat sang ni som ni khan Manipur Chief Minister Pu N Biren Singh le Deputy Chief Minister Y Joy Kumar le Health Minister L Jayanta Kumar hain COVID in enkol na munpui khum zathum umna COVID Care Center Manipur Trade and Expo Center Imphal umchu anvakana hi COVID enkol na munpui hi mangel theidinga in pezo sa che panta ni nan shil Manipur COVID shipui ngir mun ena COVID shikai pung pechun hi mun hi khumsa khat khom theina dinga indong theijingani ti in anril Samach Wadi Party how to hunle Rajya Sabha member Nilai Pu Amar Singh chu inrin ni thajing ni khat khan Singapore kalting fel no na lein kumsom ruk palimi ni in alo boralta Pu Amar Singh hi kum I manizat tak sabor som na lein in enkola lo umta ani
kumsang ni som pathum khan kalting in soisel na anei lein Dubaya in enkolin a uma hi tum khom hin angir hmuna der thong hle sin khom adam soka kumsang ni som panga khan Fortis Hospital New Delhi in soisel na anei nok lein enkolin a uma hi zo hin in soisel na anei deuzinga tu kumsang ni som ni thatrawan thokhan ashisel na atlak noi lein Singapore in enkol chan ni in akal khom thlak ani nge nge pu Amar Singh hi tolbol ni som ni pasari sangkha zaku som nga parukin Aligarh district Uttar Pradesh apinga St Xavier's College lekha lawin sukle University College of Law Kolkata anthok LLB degree nei ngat ani Samajwadi Party founder le president ni bok pu Mulayam Singh Yadav le vongna kumsangkha zako somko laivel khan anin hunhungin politics sa anin somlu tapei ani pu Amar Singh hi avoi khatna dingin Rajya Sabha Uttar Pradesh anthokin kumsang kha zako somko parok khan thlangtlingin a uma kumsang ni pathum khan thlangtling nok ani a kumsang ni som khan particle zonga ahmalak na lein Samajwadi Party anthok not so kani kumsang ni som pakhat khan fakruk na lein zela so tak alawin tanga hi zawa politics chomkhat achol san kumsang ni som paruk khan Samajwadi Party thlopna in independent candidate in Rajya Sabha thlangtlingin a umnoka changir thla kumsang ni som paruk khan Samajwadi Party General Secretary ahungni nok ani Prime Minister Pu Narendra Modi politicians le party thoitu thanem takin Pu Amar Singh thina le inzom hin antor puina thu hai antarlang Delhi Deputy Chief Minister Manish Sisodia chun Indrini Khan Union Home Minister Amit Shah koma lekha athon Manish Sisodia hin Lieutenant Governor Anil Baijalin Arvind Kejriwal Sarkar thusuk kalin hotel le dor hai khardinga thusok asim lip ani theina dinga athon ani hi le khathon hi hindi chonga tazik ani a Lieutenant Governor koma hotel le dor hai hong phaldingin thole ni hin rotna thar ansim non nok ding ni in antarlang Deputy Chief Minister le Finance Minister ni bok Manish Sisodia in Home Minister Amit Shah koma ale khathona hin hin azik lang Delhi Sarkarin hotel le dormun hai hongdinga rotna asem he Lieutenant Governor hin kalloudinga hrildingin kangen che sumdong tu hain an sumdong na an chanchun sin thanem tak asem soka fakle don zongna economy asukrat ti in atarlang Punjab Chief Minister Captain Amarinder Singh chun Inrin Nikhan Excise Officer Pasari DSP Panhile Station House Officer SHO Pali hai chu zuthalo don leya shingna tam tak chanan umle inzamin ansin suktop na order anso Chief Minister hin thisung ko hai ko mazang na dom na in noi ni sengpek aniding thu aril tu chana thina tok he mi somrit pasari antling tak thi hai laya hin tantarana thi antam taka mi somruk pali zatin anringna ansanta Amritsara mi som pani Gurdaspur Batala mi som pakhat antling ta ani Gurdaspur Deputy Commissioner Muhammad Isfaq chun thi hai lai hin thren kha chu zuthalo don leya thi ni lovin ansung haya chong leya lungphu chola thi ni in aril Tantaran Deputy Commissioner Kulwan Singh chun sung ko thren kha chun police hai khomril chong lovin anrong anloro mangman ti in aril tu chana hin mana umta po chu mi so mantling ta a hi hai lai hin mi pasari hai chu Amritsar Batala le Tantaran haya zuthalo zor tu hayan ni ti in Press Trust of India chana tarlang Manipur COVID-19 ngirmun tu chana Manipura COVID-19 invoi mu sok ta po sang ni izasari somnga paruk active case sang le somnga pakhat damfela in thla sok ta po sang le zaruk somko pako FA Cup final sang ni somni kumdanga di Emirates FA Cup tia rit lo ni hak the heads up FA Cup tia thlengta zani zan thazing ni khat sang ni somni zandar soma Arsenal le Chelsea hai in final match in khela umachun Arsenal hai in Chelsea hai chu 2-1 in anlo ne banta Arsenal tinga goal thuntu chu Pierre-Emerick Aubameyang ana Chelsea tinga goal thuntu chu Christian Pulisic ani
tu chena FA Cup domron takta club chu Arsenal hayan ni a cup hi voisom pali lai an lo dong ta ani Arsenal hain FA Cup andom leihin Premier League winner Liverpool haile FA Cup Community Shield hi thlazing ni som ni pako sang ni som ni hin in khelanti Arsenal hi Premier League ka top 6 sa umphak no hai sin la khom FA Cup an lak lein Europa League anin khel theding ani ole khang hai pau khatu ta chuma Chanchinthar e pong thei hai chu ani ngai thatu hai hun mangin hoi ro